ما آغاز کنیم از دیدار دسته‌های ریال مادرید و باواریا. دو دسته که همیشه در لیگ چمپیون‌ها با هم بازی جالب نشون میدن. بار آخر اون سال 2024 با هم دیگر رقابت کردند. اگر کمی به تاریخ نظر بیندازیم در اونجا ریال مادرید البته به دور نوبتی گذشت. در مورد این بازی چی گفته میتونید؟ چی رو ما انتظار شویم؟ در مورد این بازی البته انتظارات زیادند. ببینید هرچند که ریال مادرید در خود چمپیونات داخلی آن خود نتیجه خوب برقرار ندارد، ولی باوری نسبت ریال مادرید بعد از اونی که منچستر سیتی رو شکست داد با حسابی بزرگ از ادامه رقابت محروم کرد، امیدها زیاد شدند و میتوان گفت که باواریا البته در برابر آرسنال از همون یکی از همون دو دسته مقتدر این موسم است که نه در داخل و نه در خارج به قول در قاره اروپا شکست و ریخت ندارد، مشکل هم اندک دارد. هرچند که مشکلات کادری دامنگیرند دسته کمپانی را اینجا میتوان البته با وجود تجربه‌ای که ریال مادرید در لیگ چمپیون‌ها دارد و اقتداری که این موسم خود باواریا دارد، میتوان یک بازی بسیار جالب و یک برابری را تو جای انتظار شد. خب درباره مشکل کادری منبع اشاره کرده و طور ما و شما در نوارون میبینیم و دیدیم این مشق‌های آخرین دسته باواریا پیش از رقابت با دسته ریال مادرید هستند که ما مشاهده کردیم و ما اونجا هری کین رو دیدیم. یعنی هری کین حالا برگشته است به هیئت دسته باواریا و احتمال است که فوتبالباز مذکور در رقابت با ریال مادرید بر سر رقابت وارد شود. بودن فوتبالباز مثل هری کین در چنین بازی چه اهمیتی دارد؟ اصلا این حال اگر نگاه کنیم خب هستند دوره‌هایی که مثلا برای فوتبالباز دوره مشکل به حساب می‌رود، اما هری کین از نگاه من بهترین حمله‌گر دنیا هست این حالا. بله. نه هالند نه مباپه نه هیچ کس دیگر مثل او مثلا بازی استوار ندارند. یعنی اگر از نگاه زدن گل ها بله تنها یک حمله‌گری که گل میزند و نتیجه رو تامین میکند. بله. بسیار نتیجه‌های بلند دارد همین موسم در عموم و بودن او به شک شبهه به فایده دسته است. اگر مثلا بعد از اوسیب نتواند از دفاع اول به میدان بیاد هم او در کرسی احتیاطی در لحظه‌های درکاری مثلا در 20-25 دقیقه آخری بازی میتواند به میدان بیاید و خط دفاعی خسته ریال مادرید رو سخت عذاب دهد. بله. شاید امکانات شود شاید یک ضربه او با گل انجام بدهد این وقت به منفعت دسته باواریا میشود. خب اگر ما با ریال مادرید نظر بندازیم میمونه که اینجا هم اگر از حساب مشکلات کادری بگیریم و دو دسته رو مقایسه کنیم، ریال مادرید مشکلات کادریش بسیارتر هستند و پیش از همه البته پیش رو البته اشتراک نکردن تیبو کورتوا در رقابت است. بله واقعا تیبو کورتوا یک از نفران کلیدی است در سفر ریال مادرید که با وجود مشکلات زیادی خط دفاع آن زمانی که جراحت زیاد بود در خط دفاع و دفاعگران بسیار اشتباه میکردند، تیبو کورتوا نفری بود که سیو بسیار انجام میداد و از همون نجاتی که میداد دسته رو بسیار به وجد میآورد و روحیه انگیزه بیشتر برای بازیگران خط حمله و نیم حمایه میبخشید. ولی در قیاس به دورانی یک ماه پیشتر یا دو ماه پیشتر ببینید قسمت زیادی آن بازیگران جراحت برداشته الکی صحت شدند، بسیاری از آنها به میدان برگشتند. در بازی دور قبلی هم در چمپیونات دیدیم که هرچند که نتیجه 100% نبود ولی بسیار آن بازیگرانی که نبودند به میدان وارد شدن گرفتند. این چیز یک نیک بینی است برای خود دسته ریال مادرید و مخلصانش. کار رو برای آلوارو آربیلوا آسان خواهد کرد، ولی درست دقت کردید در حالی که با خط دفاعی ریال مادرید ما به طور 100% کفالت دادن نمیتوانیم، در این حال نبودن دروازه‌بان اساسی البته تو به قول یک عامل منفی را به میان میآورد و داشتن حمله‌ورانی مثل دیاز، کین و فشار آوردن این حمله‌وران سگانه پرقدرت به خط دفاع و نبود دروازه‌بان اول این البته یک مشکلی به میان آورد خواهد برای ریال مادرید و هرچند که شاهی لیگ چمپیونان باشد نه همه وقت یکسان و یک مرام با حساب بزرگ میتوان آوردستوی دیگر را شکست بده. بله و در آن همگان که شما گفتید باید اولیس را فراموش نکنید. مایکل اولیس خوب است این موسم. بله تنها مشکلی در دروازه‌بان نیست در ریال مادرید من فکر میکنم اونجا مثلا از لحاظ اون که اگر امروز بعضی از بازیگران اندر 6 نفر اگر کارت زرد بگیرن در بازی آینده بله باواریا بازی نمیکنن، از این لحاظ نیست بازی ریال مادرید اندک دشوار میشود، یعنی همون بازیگران احتیاطی زیادتر میکنند و این اندک مرزها رو به میان میارد، یعنی مانع‌ها رو پیش میارد. مثلا وینیسیوس نمیتواند که عصبی کند رقیبان رو چون که او
корти зард бигирад бозии оянда бозӣ намекунад. Мбаппе, Беллингем, Карерас ва боз ду бозигари дигар Камавинга ва дигар Алваро Карерас ва Дин Хёйсен. Хёйсен ҳамчунин. Бубинед Хёйсен дар хатти дифоъ бояд ки яке аз бозигарони калидӣ шавад. Ва ҳамин чиз асосан барои дифоъгарон таъсир. Бале, бениҳоят таъсири калон мерасонад. Ин чиз метавонад рафти бозии Реалро андак яъне ки сатҳи бозиро пасттар кунад. Шояд эҳтиёткории онҳо ва ё шояд Арбелоа ва монанди оне ки дар баъзе аз бозиҳои муҳим ҳатто дебют кардани баъзеҳоро барои мо пешниҳод кард ва онҳо дар ҷавоб бозӣ хуб карданд. Шояд ин гуна ҳолатҳо ҳам ба миён биёяд. Ҳоло чизе маълум нест. Вале дар бораи Тибо Куртуа агар мо бигӯем, вақте ки Реал Мадрид вориди фазои Лигаи Чемпионӣ мешавад, онҷо Лунин табдил мешавад ба Тибо Куртуа. Намедонам табдил мешавад ба Буфон, ба Касилиас ё ба ҳар каси дигар ё ба ҷои Лунин ҳар дарвозабони дигар ҳам ки бошад. Хотиратон бошад агар замони ё Жозе Мауриньо буд, ё давраи Жозе Мауриньо буд, Лопес дарвозабони дуюми Реал Мадрид буд, Касилиас дарвозабони аввал. Вақте ки Касилиас дар Ла Лига бозӣ мекард он замон ва Лопес дар Лигаи Чемпионҳо дар ҷом. Натиҷаҳои Лопес ки дарвозабони назарногир буд аз Касилиас баъзе вақт беҳтар буд. Чунки онҷо гап дар бораи Лигаи Чемпионҳо мерафт ва баъдан дар Ла Лига ҳам қаҳрамон шуд. Дар қисмати дуюми мавсим онҷо Икер Касилиас осеб гирифта буд. Хулоса ин гуна ҳолат дар Реал Мадрид дар ҳар мавсим метавонад рух бидиҳад. Ҳамон соли 2024-ро шумо ишора кардед. Агар хотиратон бошад, аз ноилоҷӣ Реал Мадрид Хоселро, собиқ футболбози худро барои 6 моҳ ба иҷора оварда буд. Аз ноилоҷӣ ки дигар ҳамлагар надошт. ва дар бозӣ бар муқобили Бавария вақте ки бо ҳисоби 1-0 Реал шикаст мехӯрд, дар дақиқаи 81 ба майдон омад, дар дақиқаи 88 ва 92 ду гол зад, Реал камбек кард ва ба финал баромад. Ҳамон сол 15-умин Лигаи Чемпионҳои худро гирифт. Инҷо албатта ин мушкилиҳо метавонад барои Реал таъсири худро расонад, махсусан дар ин мавсиме ки ҳоло бисёр душвор паси сар шуда истодааст барои дастаи шоҳона. Аммо дар Лигаи Чемпионҳо мушкилиҳо ва дигар проблемаҳое ё нофаҳмиҳое ки байни бозигарон ҳаст, ин ҳама паси парда мемонад ва он че ки мо дар майдон мебинем он тамоман чизи дигар аст. Инҷо мо бозиро албатта акнун ба порагӣ таҳлил намекунем. Он чизе ки Иномиддин гуфт ва бори дигар онро ба хотир овардем ки чӣ гуна Реал Мадрид дар чунин ҳолатҳо метавонад ба бозӣ баргардад. ҳатто агар ҳисоб 1-0 бошад, ҳатто агар ҳисоб аз ин бисёртар ҳам бошад, ҳатто агар Реал Мадрид дар як ҳолат нугувор қарор дошта бошад. Яъне дар Лигаи Чемпионҳо мо шумо куллан Реал Мадриди дигареро мебинем. Реал Мадриде ки метавонад бозиро умуман ба тарзи дигар пеш барад. Инро дар бозӣ бар муқобили Манчестер Сити ҳам дидем, дар ҳатто чанд мавсим пеш ҳам дар бозӣ бо Манчестер Сити дидем, бо Бенфика дидем, ин мавсим бо Манчестер Сити. Яъне бинед ки ҳамагон Манчестер Ситиро дастаи аввали, дастаи бартар мешумурданд. Вале Реал Мадрид боз ҳам омада ва тавонист пирозии худро ба даст орад. Инро ман ба чӣ оварда истодам ки дар Лигаи Чемпионҳо Реал Мадрид чӣ гуна метавонад як қувваи иловагиро пайдо кунад. خب فکر میکنم پیش از همه اینجا البته این فکری من است شاید خطا باشد باوری زیاد داشتن فوتبالبازان ریال از اون است که آنها در این مسابقه بیشتر از دیگران مثلا بازی کردند و قهرمان شدند وقتی که در چگونه که از سابق رزمکاران مشهور حبیب نورمحمدов اشاره کرد گفت وقتی که این اشاره رو میکنن مخلصان ریال مادرید یا عموما هر کسی که درباره ریال مادرید گپ میزند دیگر اونجا گپ تمام میشود وقتی که درباره 15 قهرمانی ریال مادرید در لیگ چمپیون ها گپ میرود اونجا خود از خود این دسته به خود قوا میگیرد فکر میکنم مثلا ببینید از همه دسته نزدیکترین همگی 7 لیگ چمپیون ها دارد اگر خطا نکنم این دسته میلان است بله 7 تقریبا یک مرتبه تا بیشتر از اون ریال مادرید قهرمانی به دست آورده است و دستهایی هستند که از ریال مادرید بعضی وقت خود را زورتر حساب میکنند ولی طول 10-15 سال است که آرزو دارن به فینال بروند همین چیزها فکر میکنم روحیه جوانانی که در ریال مادرید هستند آنها رو روحیه‌شان رو به قول زنده تر میکند و میتوانند که حتی بر مقابل زورترین های اروپا بیستند بازی خوب کنند و به پیش روند. خوب امامک اگر ما موسم جاری رو بها بدیم و گویم تاریخ دسته و بازی‌های بین خودین دسته رو یک طرف گذاریم و حالت کنونی دسته رو بها بدیم از یک طرف باواریا میاد از یک طرف دیگر ریال مادرید باواریا که طبق امورها در اروپا پرسینگی که در آغاز رقابت دارد هیچ رسای به این تیم برابر شدن نمیتواند یعنی در 30 دقیقه اول حتی بازی با PSG رو به خاطر میاریم که در 30 دقیقه اول بازی اونها 25 مرتبه تو رو در نزدیکی جریمه‌های رقیب به خود برگردوندند که این نتیجه رو در اروپا دیگر هیچ کس ندارد چون PSG هم یک دسته است که همین شکل بازی رو دارد یعنی این شکل بازی که باواریا دارد
прессинги фаолона ҳама каса ба нима майдон рақиб гузаштан метавонад қуллае барои Реал Мадрид бошад, чунки ба контрҳамлаи тезсурат метавонад футболбозони тим гузаранад ё худ Бавария ба натиҷаи худ мерасад. Реал Мадрид аслан чунин тарз бозӣ ҳам карда буд. Барояшон бубинед дар ду эл классико чунин тавр бозӣ мувофиқ буд бо тариқи аксул ҳамла анҷом додани ҳадафи худ. Валекин ма фикр намекунам ки он фишори баланде ки тими мюнхенӣ роҳандозӣ мекунад ин чиз метавонад барои Реал Мадрид роҳатиро эҷод кунад. Бубинед онҷо аз лиҳози ҷисмониям, аз лиҳози барқарорӣ ва нигоҳ доштани чунин таносуби раванди бозӣ дар тамоми 90 дақиқа онҳо иқтидор доранд дастаи Бавария. Ва мушкили Реал Мадрид дар чи аст? Инҳо агар ки дар ҳамин мавсими ҷорӣ niгарем он натиҷаи ноҳамворе ки дошт аз ҳисоби ҷароҳати бозигарон буд, аз лиҳози ноустувории хатти дифоъ ва ҳатто ҳолатҳое буданд ки ду нафари асосии хатти ҳамла Винисиус Мбаппе тӯбро ба худ ба якдигар қисмат кардан наметавонистанд. Дуруст ба дар ҳолати зарури бояд ин ба ин пас медод ё ки он нафар бояд зарбаи нодаргорӣ намезад. Чунин ҳолатҳо бисёр ба миён меомаданд ва ман фикр мекунам ки ҳарчанд ки Реали Мадрид дар Лигаи Чемпионҳо сценарии куллан дигарро пешниҳод мекунад, валекин чӣ қадар қуллае барои худ бозиро гардон намекарда бошад, бубинед Бавария Мюнхен айни ҳол дар чунин ҳолате қарор дорад ки мушкил аз зидди он як чизро пешгӯӣ кардану як чизро аз рӯи посуху аз рӯи коғазову аз рӯи омору аз рӯи дилхо илми футболӣ ҳамин хел пеши роҳи он гузоштан. Баварияро Имонбек инҷо ба осмони ҳафтум бурд, Реалро ба хоки замин ёд. айни ҳол вақте гап дар бораи Реал меравад, бояд фикр карда гап занем мо, чунки пас аз бозӣ вақте Реал ғалаба мекунад, мухлисони Реал Мадрид мисли барфу борон ба сари шумо мерезанд. Ва инҷо инро фаромӯш накунем ки Бавария бо ҳамин зурӣ, бо ҳамин ҳайат, бо ҳамин иқтидору тавон ба Лондон рафт. Бар муқобили Арсенал дидем ки зери андак фишори шогирдони Артета аз дасташон коре наомад ва бо ҳисоби 3-1 онҳо шикаст хӯрданд. аз дастае ки камтар фишор овард ба дастаи Бавария ва баъд Арсенал дар кадом ҳолат қарор доштам он вақт ки шумо фарқ надорад. вақте гап дар бораи зури Бавария меравад, зур айни ҳол андак барои ин даста Бавария ва Арсенал ҳастанд зур дар шикаст. Аммо бубинед, инҷо аввал як чизро бояд мо хуб ба хотир биёрем. Гулрӯз ҳам фикр мекунам ба ин чиз розӣ мешавад. Новобаста аз ин ки Реал дар кадом вазъият аст, аз миёни футболбозони Реал Мадрид дар чунин бозиҳо як касе пайдо мешаваду медурахшад ки касе онро интизор нест. ва як фарқ дар бозӣ бо Сити. бале, барои мисол худи Хоселу дар бозӣ бар муқобили Бавария касе фикр намекард ҳатто ки ин футболбоз меояду ду гол мезанад, вале ӯ ин корро кард. ҳамин гуна ҳолат дар ҳар як бозии муҳим барои Реал ҳаст. футбол як девонае пайдо мешавад ки онҷо касе ӯро идора карда наметавонад дигар. дар майдони футболӣ ҳамин гуна истисно аст. аз санг не аз кулух мешавад. аз санг ҳамеша алло мепарад. ва хулоса ҳамин тавр. ва агар ки мо дар бораи Бавария гап мезанем, вақте ки дар Сантьяго Бернабеу овоз меравад, онҷо Бавария шояд ки албатта ҳар даста барои ғалаба меояд, аммо шояд ки Бавария ҳатто барои ҳисоби мусовиро ба даст овардан хурсандӣ кунад. инро мо бояд фаромӯш накунем. Сантьяго Бернабеу ба худ ҷазабаву намедонам атмосферае ки дорад дар дохил, ин чиз ҳатман таъсири худро мерасонад. новобаста аз ин ки дар ҳайати Реал Мадрид Питарш бозӣ мекунад онҷо, намедонам худи на Раул Асенсио нест онҷо, фикр мекунам онҷо бозигарони дигар ба майдон меоянд. имрӯз ҳатто шояд Дин Хойсен ба майдон навояд, чунки Милитао соғ сабамот шуд баргашт. бале. Вале як чиз дигарро мо инро бояд бигирем ки ҳар ду сармураббии дастаҳо ҳам ҷавон ҳастанд, ҳам дар гузашта худи онҳо дар гузашта на чандон дур ба ҳайси дифоъгарон бозӣ мекарданд дар майдон, чи Компани, чи Арбелоа. ва имрӯз як санҷиши бисёр калон барои ин ду нафар дар муқобили якдигар мешавад ва фикр мекунам ин як марҳилаи бисёр ҳассос аст барои ҳар ду ин дастаҳо. Ман фикр мекунам ки Бавария аз мусовӣ дар худи Бернабеу ҳеҷ хурсандӣ ҳам надорад. Не, инҷо мақсади гап ман дигар чиз буд. барои мисол ин хоҳем нахоҳем аз ду бозӣ иборат аст. Бавария ин чизро медонад, Реал Мадрид ин чизро медонад ва дар бозии аввал як бора ба ҳуҷум гузаштану гӯем ки 4 гол задану 5 гол хӯрдан, дигар ҳеҷ дастаи ин шакли бозиро пешниҳод нахоҳад кард. ин мавсим фақат Симеоне бо амон андешаҳои худ ин корро кард муқобили Барселона. яъне ин бозии аввал ҳамеша дар Лигаи Чемпионҳо каме оромтар сурат мегирад ва вақте ки бозӣ ҷавобӣ мешавад, дар он ҷо дигар як дастае илоҷ надорад. мисол ё Бавария мешавад ё Реал Мадрид дар бозии ҷавобӣ маҷбур мешавад то ба пурагӣ ба ҳуҷум гузарад ва аз ин бозӣ ҷолибияташ куллан дигар мешавад. хуб, пешгӯии шумо дар
мавриди ин рақобат ва мегузарем ба бозии дигар. Реал Мадрид бар муқобили Бавария танҳо ҳамин бозӣ, аз ҷамъи ду бозӣ не. пирӯзии минималии Бавария дар сафар. Ё 1-0 ё 2-1 2-1. шумо дар назар доред. Бале. ғалабаи Реал Мадрид. ҳисоб чанд? ҳисоб бозӣ гуфтан дар кор. Хуб, не гуфтан дар кор. Хеле мешавад. ғалабаи Реал Мадрид ё бо ҳисоби 2-1 ё бо ҳисоби 3-1. бале. Хуб, чун шумо Реал Мадрид гуфтед, шумо Бавария гуфтед, барои ман мусовӣ мемонад. Ман ҳисоби мусовӣ 1-1-ро дар ин бозӣ пешгӯӣ мекунам.